yavuze ngo atebye kandi papa yari yambwiye nyaruke ngiye kwitahira. Sharika ushaka kunsiga njyewe naraje mu kanya. Urabona shika ryaruna butse urashika sinakubwiye ko ari aho bitaraje. Papa turahungure tumurindire gato. Ushyira ikigori kigiye kivise. Hello? Ano? Bimeze guteze? Urinde ko nakumenya. Yanjye numva nibigeze saving. Oya reka. Ni Prosper muvuga. Ya. Igihe kingana gutya kare utazura kumubwisha. Nashaka twahura sinzi rero. Nona cyane ntabwo byakunda kabisa. Hari umwana yaje kutureba kandi hari n'ibintu nari ndimo gukora. Uwo mwana niwe turi kumwe twenyine mu rugo, mama ntawe uhari. Umva rero ko bitakunda zapanga ikindi gihe. Ndakubwira nimbona bikunda. Ese ubundi waje mu rugo wowe? Ibido isa nimwe ya Maria Rodesha yaje kuvuma kisi Mariaro we Maria obyo cyose yini kabisa aho yagiye nayo mutwa shame ngo ngururi koruri herera mu bisambu. Maria oya sinosubira kugaruka musaza wawe ubifata nabi. Ay ibyo ni bisanzwe. None ushaka kumbwira icyo ubona? Ego umukobwa mwiza. Wowe icyo ubwira umukobwa mwiza burya mwahura? Ibyo ni bisanzwe cyane bisanzwe. Ya. Gahunda ubwo? Ndakubwira nimbona bikunda. Uzana nk'ibyo bakobwa ngo byahindutse. Sawa ntabwo nkubeshya. Okay. Wowe nimbona bikunda uraza kubona nawe. So. Sawa nawe. none muwe kuguma none wabira nk'inka kubera kino agasha nawe urasetsa no batubuza kwiherera mu bisambo nawe ukagenda konona ibidukikije sha we nawe uri korazana ibintu byo gufaka umuntu agoma icyo niyo cyatumye unsiga kuvoma uza konona ibidukikije. We muhungu nawe kaje nanjye nangiye kwitabara mugabo wihangana none nuko wambereye kuva kera hose. Ruranankoze no mu ntoki ruvuye none ndigiye kumwonga uroga abantu uroga tujye oya nuko wabaye ingoye twoge none byabyifashe gutariya muhirare ni sawa none
Maziti. Shaka ndakubona benga ariko no. Rino miss rero ndabona umeze neza. Mwaka mushasha. Ahajya ni wanantumiye rero. Twarukana 2024 man. Nchi. Icara gato. Okay, merci. Agasha. Pro makuru miss none. Ni meza. Man twarukana kera. Kera tubiye. Izuba ari hano hanze naryo ndakese nta biba byoroshe. Akavura karasa. Na dudu rero rimwe kabiri gatatu mbona ntabwo uri kuranyita wari mu biki. Nariko ndikinira akantu mu telefone hano gato. Ndaho nyine bisanzwe. Ai miss siwe. Cyane fresh nari ndabona ibintu byanyu biguma biba international. Oya nibisanzwe. Reka mari nta bisanzwe. Ibaze ko 2024 igihenze. Abana makusi mwana yahinduye ayara hari cyagiye sayo. Man, bimera neza Imana igumeza agira. Iyo ukoze n'ubundi birakunda gusoma karigana munini. Ariko nari bwari so ndurukana muri December. Usha none amezi mbatabaciye masubanya. Shaka gusiterambere ryanyu baragaragara ko gihuta. Shani imbaraga umuntu ashiramo gukora nta bindi. Hawo ugira wishiremo nta bantu bakora. Uvuze ko nta takamaro mfise mu rugo. Shana wese navuze ko nta kamaro ufise mu rugo. Ako nyine nawe uraze man uri umwana. Akore bro. Shana nubwo biruko rero. Cyane ariko nashaka tuvugana. Ya, ndahari tu. Cyane ugiye ukina game bro. Oya, ngatwuma. Bro mva ni ibintu birebire ni story ndende basi ndayikubwiye nk'ubu rero twara umwanya munini film mwanya turafise ariko kandi ifite ikibazo gikomeye. Okay, ndahari cyane tu ndaguteza amatwi. Basi nagomba numva norewe umwaka wose sigaye nabonye na 2024 rahera. Lasa kuntego ko numva ucisha hirya no hino lasa kuntego nyene ivyabaye twumva. Nungire inama mbi. Basi ndaraho maze ko ntahasi. Okay, ufata gaki. Murafise stress kanye. Ya babimazemwo havuye abashitsi hano babakizwa. Sinzi niba ufata agasembuye. Kare. Man ibintu by'amawayini muri no minsi ndiko ndabicikaho. Hano hari n'izuba rikaze. Bro umundi rero ntabwo naje wayimana nje kunywa ko wacha yimvira kumenga naje kunywa kandi icyambere ni igitekerezo nenda kuvuga. Basi nagomba numva norewe umwaka wose sigaye nabonye na 2024 rahera. Reka rero nshuti yanjye reka ndakuyagira. Nukuvuga urabona nkora kuri wa mu boss ndibaza warambona nakubona keshi mvuye ndaciye mvuye kwishuri. Bwa mbere je kweri nakora akazi kagayitse ko kwahirira inka. Mugabo je ku mafaranga yabashije kuba yo nofata ubwa mbere akampemba sinigize ndayonona. Oyi wayakoje je? Burya umugambi nakoze. Twatandukanye na boss ndasubira ku gatumba imuhira. Burya natene fatira imigambi yo kuba no rima amashu. Nimbara mu mwonga ahantu hari umuceri nkagenda nkarima ubumve ngo ndashobora nko kweza iyo amashu ndashobora kuyakoramo nk'irake 5 nashoye irake nka 2. Bivuze yuko amahera wakoreyeyo atapfuye ubusa. Yego verema ntiyapfuye ubusa. Akoreye mwana reka nkubwiye. Erega ninakore kukuntu yarima kijambere umusaruro uzoba mwishi gusumba ibi warimye wagiye tagagira gutya imvangivange. Isigure ko ngaha aharakantu noba narihenzeho gaconye. Wenzoka kantu dukosora kandi ubwo rero mwana. Kaba usanga harimo urushu rumeze neza gusumbura hagati. Cyane ubwo rero inkuru nshasha rero mwana. Kagira inkuru kagakobwa kitwa Teta. Kamwe twakora muri karite kamwe kari karagiye kera. Ndakibuka shaka. Wa wundi wo kwantuzenya hahandi nyene. Kwa Simio. Yego ndamwibuka. Urabona kagiye ari gato. Karaje karabaye ingumeje wenda hano nakabutswe. Nibere hano ndiko nizera umwavu. Umuntu uza mu ngarani wo kwijana mu muriro. Eka narakabonye ntazogera utakabonye mwimisi kaguma gakatajya mu makaritiye iwacu nkuko na cyane nabona ijya karitiye ni yacu ndayibona ijya nitwe twayikuriye ijya turayigaba ujare uzi ne nkuru rero je umukobwa sindamubona kandi kirabura ubura gucukibuka nubwo
karakanda turakibuka ndakibuka agakobwa twata kuvoma twagacako kagaca karira uzoka mw'iyi minsi muri karite hagiye iwacu niho kamaze iminsi gatembera reka tuje kuvoma ndazi uzokabona nta ngorane. Ikibazo cy'wa mukobwa rero mwatandukanye se? Ntabwo twatandukanye, ariko nyine ikibazo ufite si ikindi. Iminsi yeze manje nagiye ku musore wawe igenda nyine ariwe namamagaye ntaranashika honyine ntaranashika no mu nzu umugozi wabanza ntahandi naranyemeza fresh amaze kunkubita namaze iminsi 3 no kwindi kubinini umwaka wa mbere nagize rero ku umunsi akusha gikomeye gute narakirebye nkabona menga ni Goliath ndiyumvira nanjye ngo njambuze sanga cyoca kinigana inkari burundu nyene bro naciye ntuza ako nawe nyine yaciye aza amaze kuza kabisa yarampore nawe yaramukuriza ari nabwo nyine nahise amupfukamisha amubwira ati n'ikindi gihe ntuzonasubira. Bro ikibazo rero cyagiye ko narinjiye mu nzu turaganira nyine tukiganira nyine bisanzwe biraho ubwo papa we nawe yabaye ahageze ibana se wabaye ahageze rero bro so nyine turaramukanya nubwo mbere ndamubonye nta nubwo nari ndamuzi ashobora umusaza w'umukire nabonye abana barafite utuntu nyine ko urumva ako nanone birumvikana ntabwo umuntu yafata umwana ngamureze kwiga muri Canada ata bintu bafise ibana ikibazo nagiye kugira nacyo rero si ikindi burya se we amaze kuza arasuzanije bisanzwe nibwo yatangiye kuganira n'umukobwa wiwe acamubaza rero ngo uwo mutipe se muri kumwe ngo ninde kuko ntari ndamuzi ibana aramubwira ati uyu ni umutipe twiganye ako ntabwo nazina ryanjye yamubariye ikintu rero cyambabaje iriya muhungu ise wiwe yamuzaniye inkuru iyo nkuru amaze kuyimubwira bro naciye numva nanjye umugongo ucize yamubwiye ko ngafite umugenzi wiwe umugenzi rero ngafise umwana ngo yamaze kaminuza wakintu ibaze yamaze kaminuza masters arayirenze ubu ngo ni docteur mu kiganga ngamubwiye ngo yopera ngo umutwe ibintu nk'ibyo kuba yopera umutwe n'ibindi ntacyo byari bintwaye nyivyumva rero numva menga ni story isanzwe nyine nkamenga reka aramubwira ibigwi vyo mutipe ariko ikintu cyagiye mani kumbabaza nuko yamubwiye ngo arashaka uri yamukobwa mana kibimubwira ntakishi yavuze ko ntabwo ari bwana presente ngo senga ngamenye ngo ngafite boyfriend nta kintu kimwe ari bwamubwire kuri kiwe man akimubwira honye inguma za wa mutipe yaramaze kumwita nacyo nagiye kumva umutwe utangiye kuzura byinyo man nararakaye ndabura icyo mvuga nishigabukanura amaso yene n'ikijuju kiraho kitazi ibintu kirimo kandi rero ikintu gitangaje rero bro turetse n'ibyo kuvangarana n'umushaka ikindi kintu cyatumye numva mu mutwe wanjye ingwaye ihungabana yavuze ko ngo ibintu byose bafise n'itike y'indege ngo yamutwaye muri Canada n'amashuri yize uko byose byabaye ngari se we ngo uwo mujamane ngo yamuhaye amafaranga mane ngo yo kubikurikira bro nakuva uwo munsi nino munsi ndacyagwaye ihungabana ry'umukobwa ko kugira inama kandi ari bongorese najya nakwituye nyine kugira ngo nawe akore inama ya kigabo bro nabaza rero ndakwijije ko umukobwa umufise namba gwe ibintu byivanzemo abavyeyi ikindi kintu ubyitondere ugende gake abo nk'ikintu guhanura simvuze ngo mukati tangura umenyereze ko utamufise bituze ngo byo zameze gute kumbe hari igihe byokunda tuvyizira ariko igakuba utamufise seriye nta kindi kintu wokora kuko ukomeje byishiramo cyane ngo uramukunda bigasaba ko ucumubura uzusanga biguteye stress ubungabane bigutishe n'ibyo wagira ukore utangure bigusubize hasi cyane ahubwo wewe ku mukobwa ntubwire ikintu na kimwe ugende gake we muri wewe muhuye muganirize museke biraho gusa muri we ndani uzpanga n'amazimani kumwimva mu birenze gabanya nyine cyangwa ugabanye muri ibintu bimwereka ariko kuko mweretse umukobwa ko wagabanije nawe azobifata ukundi we muri wewe ndani gabanya umutima wawe
None birashoboka ko umuvyeyi ashobora kubwira umwana wawe ngo ukunda mani ivyo birashoboka nawe agaca avyemera kandi yanankunda bro abavyeyi muvyeyi n'ikindi kintu burya umuvyeyi wawe bibaza babo rero wewe bajya abana abavyeyi baba barabahaye buri kimwe abana mu babosi bro abavyeyi babaha buri kimwe baba bafata kububaha abavyeyi basicyo kimwe namwe cyari natwe usanga twihiringa gute byumve simubwiye ngo muheba ariko nanone birashobora gushika ugasanga murakomeye cyane iki mani ntabwo bishobora kumwikuramo nta nubwo byo nabaho nkimubona gusa ngaha muri no kariti ndamubona gusa ajya gusenga cyangwa avayo cyangwa se bamutumye nk'ahantu nko kuri market cyangwa ahandi hantu bro nkimubona nkamubona n'amaso mani ntabwo ushobora kumuhera kiretse niba umbwiye nimve ngaha ngende nawe undi nkiri ngaha bro mba numva bidashoboka none amaherezo ngo bize kugendera gute bro wabasabye inama ndayiguhaye ariko bikuraye hamwe simubwiye ngo mwete siniko namubesha kubera ngo kandi uzi ikindi kintu nabonye ya mukobwa hano nabonye ari abatipe benshi bamushaka mani bafise inoti byongereye kuko utabishira ko byoro tugende mwana bagiye tugende dore harakeye amatageze ku ese sawe badimido ngo ntujya Chamo we kwatera nka karindwi ega imirimo yaranyishe mu bakugaburira bipfubuso wana no babo man usikamamagara yamwita Allo Oui. meze bite ndi hano hafi yawe nyine ntabwo umeze neza nyine ashaka kubanza kuba ndi jyenyine ushaka iki none basi tutabeshanye turukana ryari ariko ntabwo ndi kure ndi hano hafi nyine ndi hano hafi yawe nyine uze ubwo se uramenye usanga he kumbwira ngo reka nzakuzi ko nawe usetse kwa Prosper nta kibazo ushaka wuza ukahasa ntabwo ari ushaka kumbarira ukambarira ni karibu nta kibazo ya nikundi bimeze gusa nyine gabanye sinavuze ngo muhebe navuze ukabanye kiri ngo nanjye meze nk'umusazi uko meze giye ntabwo mpfa ko cyangire ibintu karibu Maseri ubona ukabana ukumva Sérieux Mama hejuru bwana mubi cyane kibazo urambana ndiko ndigase ngaje se ko icyabanza kumika hape nabo nabyanze nzagucamanda nacyo amatara manje makuru na meza ndakomeye ndashimira ngana narinda gukeneye ubu nyine kintu kiruta shaka tugana shawa mai mwana hako nta kibazo sindi ko mbona usigaye wanyirana usigaye nyirana kutise uguhamagara inshuro zingahe aperezida wari mu bikiza andi sinziri bigisa n'umuntu yarasinzira hako nabo bahamagaye inshuro nyinshi cyangwa shawe iboneye akandi ka baby yakare niko minga bahamagaye gitaraganye na mahoro nyine ndagukumbuye shaka tuganire Prosper ngiye mani kugenda sabyangiye Prosper ahantu heza kwe none se mbagaga se ntiwanyu se nako biba bisa nanjye wanyu baraturenze abo kana tugenda gusezere Prosper ubwo uruntu kuri wanyu ni heza oya ashina nawe utanyakiriye shaba n'ubu nangara
ariko wamamagaye byari komeza kunshinja ngo wamamagaye. naguhamagaye inshuro 5 zose. Nta kibazo ariko nabifise byemeze neza. Umbwiye ngo ntuze nese kumenga isura nahora nzi siyo. Cyo nagenda kubwira ntabwo meze neza basi. Nana nakubeshe ngo meze neza ariko ntabwo meze neza. Kubera iki se? Sheri kuva wa munsi mperuka muri wanjye nahavuye numva umutima wanjye datuje. Kubera iki? Sheri urabizi naramaze gukunda n'umutima wanjye wose. Niyo ndakureba urazi ko namaze gukunda. Ntabwo bizi kandi ndazi nawe urankunda kandi wankunze unzi neza n'ukuntu umeze. Ako nciye numva umuntu nka papa wawe ariko arambwira ngo mwarose ngo umudogiteri basa ntabwo meze neza byarantiye gukira. Umva rero mbwira umvaze kabasi kumbaza umutima wanjye nawe uguhaye reka kububaba. Akwishira ibaze kujya mu dogiteri nko muciye mu ukunda. Oya n'umuntu ntazi wowe umushiramo gute. Ize papa yavuze yuko ibintu byose mu busanye ari se wiwe yabimuhaye. None uguhana abageneho nimba barahanye amatungo amaka n'amamodoka bibaza guhana umuvana abageneho. Ivyo nago bisage narakuze ndigenga ivyo ni byabo nibyo byabo ndabibasavye je. Ushaka wowe nyine. Sizanya ko mutazubana n'uriya mudogiteri. Nukuri kwimana do. Nago tuzabana na. Cyenda kwize. Hello. Zagenze gutese. Uraboneka cyane. Ya, kamurindiro. Batrabona amazi. Nyaruka gusa. Oya sinokwize. Nyizera sheri. Oya sinokwize. Ntabwo nokwizera. Shiri urabizi cyambere Imana yajewe. Ari amagambo nakomeje kuyarota n'aka kanya. Guma ndayatekerezaho buri kanya. Nuno munsi ntabwo ndareka kuyikora. Komeza ndayumva. Ndawukunda. Munyanka gukunda. Nani nuko mbashaka kumva ruhande nawe wacura wanka kunyita. Dushaka nzakwa n'umutima. Ntacyo uzoba ugwara umutima gute. Nawe ugwara abona njya kuvuza no mu Bushinwa cyangwa mu Burusiya gusa igihe hose banabonjyana he. Shashe mukunda ukunda. Nukurishye ndawukunda. Nyizera sheri. Chef ubwo. Oya humura tuza. Ibyo bazakora byose nuko nge nawe nago baritandukanya bito. Nibyo. Cyane neza pe. Watinze ariko. Cyane kabisa. Nane umwanya tukavugana n'abashiki. Kanagari cyane pe na umwanya muto. Ntaguhenze kuva wa musitihura. Guhema byarase burundu birananira. Ntangira guhemera mu kwa nk'umuserebanya. Uko nukuri mubwiye. Uri kurabiseka uko nukuri. Nawe kabisa urafite blague stwengeje. Oya, ushaka kwifata nyine biri blague ariko ndi seriye. Uri seriye. Cyane kuri ni byiza. Nahera kubona umukobwa asa nawe kera mama kiri inkumi. Sha nawe ushyiramo montage ni bisanzwe. Oya, ntabwo bisanzwe. Gusa niyo mpamvu nasabye ko twohura. Kujya tubiganira twitonze. Ubona ntasanzwe atari nk'abandi bisanzwe ubona. Umuntu wese ashaka namengo rasanzwe ariko kuri jewe ntagusanzwe. Sinzi ubwo hari impamvu iyo mpamvu niyi. Umunsi wa mbere ndakubona natangiye kwiyumvamwo najya amasisinzire ishusho aguma igaruka mu maso yanjye ni wewe nta wundi ni. Seriye? Yes. Kwinda uko. I love you too. Shiri? Nenda uko. Sinuzame mukire sibyo? Nawe simba shaka kubona babaye. Sasa nyine utazabona. Ntago nzakwemera.
ndapfunga amaso ikintu mbona isura ngo mbona ni wewe gusa nta kindi kintu guma kingarukamo niyo mpamvu nabuze ati reka mpore nawe ndabikubwire ndakubwira uko niyumva umutima wanjye kumberewe umutima wanjye uraremerewe kandi cyane uremerewe kubera iki ni ivyiyumviro mufite ivyo vyiyumviro ni ibintu ndabona abo ba mama w'abana banza atacyo bitwaye ubiramutse ubyemeye basi ndabona abo mu mama mwiza abana mwishawe yawe abana kabisa none ndamaze gukura sishaka ko tujya mu byandi by'abana bo muri primaire ndipfuza ko uramutse unyemeye ukemera ibyo nkubwira ko je nawe twitangurana ubuzima bushasha sinzi ni twabutangurana gute nagiye ko twarabutanguye turabagenzi sishaka tuba abagenzi ndashaka ibintu byacu byorenga ubugenzi sinumva icyo ushatse kuvuga byorenga ubugenzi gute ndagukunda pana gukunda nk'inshuti cyangwa se nk'umuvandimwe nka mushikanje no ndagukunda rwa rukundo ruva indani mu mutima nifuza ko woba urubavu rwanjye niko bibiri bivuga ngo mwavuye mu mbavu zacu reka niko ngenda byumva oya reka yego sha byo ni ibintu bisaba gutegura igihe kirekire kabisa oya ubwonko ndakekura bufise umutwe urabufise tekereza neza ndaguhaye umwanya iminota umwe tekereza neza umutwe ni ufise ibitekerezo n'ivyawe hama ufate umwanzuro kuko umwanya nawe guhaye tekereza neza umunota umwe umpaye n'ikintu ushaka ndagukingana gute oya bisaba gutekereza igihe kirekire kubera umva waba ugiye kwinjira mu bintu bikomeye bisaba gufata igihe kirekire cyo kubitekereza ariko ubundi ujya urebye nuko wewe ushaka kubikomeza safi kuri ntabwo byoroshye habura iki kuri ntabwo ugiye kuhabura umwanya wo kubitekereza ushaka umwanya ngana gute aho ubu nteze umutego nurindira n'imyaka ijana nkamera nkaho ndi ngwana ngo urunyondo ngo kumiye kuki ngo kurungu kandi nka yaraririwe nawe rushaka nzokomeze ntegereje ntazi ngo nijyane basi tumuhigiye nawe iyo migani mana gusa igihe cyose uzakimenya kandi hari n'igihe ushobora gusanga ibyo wambwiye bidashoboka urafise uwundi sinabyo nakubwira uriko urananiza ibintu byo gutegereza situntu twanjye oya akaba nabwo nakunaniza ntamagara uko nukunaniza kandi cyane guteze uko nyine oya abona wabimbwiye wabitekereje uje kintu naje nago nahita mpubuka ndikubwira nkubwira ngo nguhaye réponse ingira nimbitekerezaho nanjye nk'ibyo wabitekereje usabona ndwaye igisubizo kuri telefone yego akana kadobo ndiko ndakumva nyene ntakumva ntando indobo ntiruti yindi yabi yamaza kanye yabi yashusha itandukanye n'ibiri yaje nibisanzwe ya gusa nyene tagufatiranye fata umwanya ushaka ndahari ubitekerezeho gusa basi ubaye mfashije mu gisubizo cyiza tukimanishima kuko nabitekerejeho cyane ndetse n'itwarire yawe kusa mbona wavamo oya gusa ya masana kubwiye kagiye ya okay tuzongera ubunda ndende ibisubizo abakobwa bo muri no minsi abakobwa muri no minsi hola yeah good it's fresh
kuba rero katiro kitamwe byagenda gute bro ntibisanzwe mwisanzwe ko ndaca hano mbona nashaka kwicara hano mu gato habwo reka ngende none kunyikura no si ukwikura nje gutya anturutse hariya nshitsa numva ndananiwe mu gato camanza kwicaramwo hano gusa nariko ndagenda we tuzovugana kugira ikibazo fiziko ko turi kumwe ari numva ntameze neza bro aza arakadiri yarantumye gukina igiriya hama karananiye kugira urumva nk'ubundi ko natekereza ukuntu ndi umusobanurire byanyobeye ikintu ndi buvuge nayo ubundi we ntugira ikibazo nta kibazo gusa ndaza kwiga uburyo ndabikoramo canke se ndongera ngerageze ukuntu nobishira ku murongo kugira twanahura nza kubona bikemuye ndiko natekereza ukuntu nza guhaba nk'icyo kibazo sinkunda kunanirwa iyo antumye ikintu biba bigoye abasaza bacumva kumenga ibintu byabo ntituzobikora neza babaye batagihafi imba ari byo kamisa wawe hari bitu turi kumwe ndibaza wowe kutambeshya oya mbeshe naho bro uri umuntu wanjye wundi urabizi yego ebana we ntugire ikibazo tuzovugana kwanza ndaza guhamagara twice dusangira akantu kamwe gusa ndakubwira byose ukuntu bimeze we turi kumwe bro ebana gusa shani nihagarayo kabisa pingu nasubira ngasanga yarabivuyemo nabigira gute kuko nayo numva mukunda umunsi tuzongera guhura nzamuha reponse nige ko mukunda umusaza we yaramfashe habuze gato uzi yatamwe inota nk'ibiri yonyene ko abatubonye gusa ayo ibintu sinobiheho sinzocika intege nzokomeza mpambane gusa bizokunda ndamubesha ariko